Payan alo ang itu satu proyekan dalam dia itu dukungan Tuhan dan nali doakan akansi dapat cetong berbuat akansi mungkin ini akan dong waktu jadi jule maksudnya nuantar di belakang dilihat di narwante Kongres Amlong ini along with the Hills Party Committee, Standing Committee of Member. Dilihat di mana itu nanti along with the KNC General Secretary, Mate Kongchun Bangki, and Parada along with CPIML Central Committee da member Bangki. Apabila aku buat deal tumlang tutulan CPIML Liberation Hills Party Committee, a member Amparata District Committee along CPIML as Secretary, Comrade Vikram Singh Karan. Lalu kita ngomong, lalu itu satu kali pada Kardon, tapi dekil juli pen nali doang kepacini gantung elah hello. Ini abang ke asam kape kali, kape galam, kape gabung ko. Sutame kita tarik klip liken Manipur along pen alam ni Bharat Joro mate nyai Labangso Jatra alang ni Manipur pe nam chenglo Manipur pe Raksi alang ni Nagaland nambur pato Nagaland pe napo Assam burlo Assam dan alang ni ako putar Arunachal daminglo Arunachal dan Assam nang kilu tahun penangan alang ni Kisung konang lasi lahai Kisung kebo alang pe putar ta nilitum top hir penang itu apan nilitum press komunikiwa ke hanan berlo lasopen bambong pen Karbianglong West Karbianglong di Mahasau lai inglo bahawan katu boleh longkong apa naman ke tari kuara ini board wall si alam ni topan contohnya pan atau kami India Alliance bahkan teknologi sosial organization atau kami pan ada kesempatan dalam masih di main tempat CPIML Hills Party Committee KSA KNC AISA RYA SYJ dan Peace Independence kami ilitum atau kita cini lo Kongres Vinod Joras usi kata kita pulang Kongres Salida Lok Sabha MP akhirnya Rahul Gandhi alangli Manbomur militu mahin benstame labang sop in pura lo itu dapat jadi lo itu kata kita cetong dun pakasi kata ini itu main koi sosial cetong ini dun apa kado kalau yang allowed ini kasih bang kredi apa untuk ini lasi labang so apin pura lo atau memorandum didunkan alang lepan kado yang ke harlo dia ladaran ke on autonomous state isu antara ada ezhar Karbianglong West Karbianglong di Mahasau ezhar relevant issues muhato nasi lahai kado kalau yang putar dinang lihat lam pamekasi nak jasemen pet 244 artikel labangso on autonomous state labangso isu bangke hala dangli P Indira Gandhi now Prime Minister lo alangli 25 September 1969 RDC Lok Sabha lo pada
22nd Amendment papas konlo dan konlo laso provision hando article 244 la sipini na lebam se tolo nganil dum ning arong pinglo la pende la bangso puthan nangli ben matha por 60 not nangli kado babe alam theo putha responsi la bangso autonomous state of putha border issue of putha la pende that lokacharli issue janga kisum ke boy putha la pente youth to unemployment sakuri bakuri kelong le amoisa putha la pente suarlo sumargo ma kisum ke boy ben pajoki jigali non bakya khiom sumong lo alang li to pham jitu kerai kom la pente alang li to pham bangso reservation ijalam te putha la pente that Englau awal aradatum itu cuci conggat aradatum otak awal saya on naik kado bawa ekison hari itu yang putar itu hingga masih guru nasi alam ni tengkon pakasi lapan som yang mondam putar alam ni nis hati sinang tengkon pakasi lapan dehadat keceto mengkongkan first time nilto apam alo appointment na kucing Ilitum kado bawe ladak ke bawa liam bom tadoya blo ada alam lepan cetong lo lasi lahai kui alam ke utasi nam le doapan jasemet pet ke ilitum hinken pidi feran ke abutum 2024 Lok Sabha election lo alam policy jointly resolution BJP के इसी फेसिस सेटअप ऑफेंसी चेपारिसी और कल्चर में पॉलिटिक्स के बारे Demokrasi atau India konstitusi apa nanti orang mau sampai yang tidak pacar bo nanti pacaran selek asai nampun. Nah apa kita sebut India angkat pialonta ini tuh teknolong. Ini tuh padahal saya Manipur atau Kerala, Kongo, BJP apa ni aning jadi calon non Java parlimen atau setempat opposition list ke kaman dia faham opposition Lok Sabha atau Rajya Sabha MP faham suspension ki bi lapente amen kangkat lahai kabe kabe democratic asal aning hang aning klemsi dictatorship role anatu pamam kongono lasi bangso faces BJP faham ki paranja faham national law sisteme India Alliance along with party pada CPI liberation tent sisteme Assam state law sisteme বিরোধী ঐক্য মঞ্চ মানে অপোজিশন ইউনিটি ফোরাম হল নতুন সিপিআইএম লিবারেশন স্পেশাল ইভেন্টটা বন্ধ কার্বি আংলং ওয়েস্ট কার্বি আংলং এবং আসাম অটোনোমাস হিলস ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম আর সিস্টেমে সিপিআইএম লিবারেশন স্পেশাল ইভেন্টটা অপোজিশন ইউনিটি বাংলাদেশি টেম্পরেরি পিঠে Fasis BJP akan parandek nang posisi tanggal 21 Jun 2023 ani safe democracy safe constitution safe Karbi Anglong West Karbi Anglong dinaso ati PMD political convention upon along the opposition unity ini sejak on dia pak maka tipsi nang tembok bangsa ki 23 Jun ani state along along Mahabatma India 15 political party atau Cingrum championship di India Alliance nang boblo kasi daran no ati piala mo bangke kalian lo sama sami itu teglong no dan kinanta Lok Sabha election hosta melang itu hempe alam ceca lapen council election no assembly election kuno kalian lo pat hempe ke PG aku soti ko ke pachunji bapak ceca sisteme alam itu ceca program nona na pachunji kasi no position anda no mate MP Rahul Gandhi kan aja to mo parang sisteme Allah 21st June 2023
Nama copai akalon mempelan lasi ilitum kacang kornaya ambil komplek lima IPA invensi ngabang soto bir ben ilitum alam IPA muka alam invensi apa yang itu museum sekarang itu prote arjuta melo alam di samudra dulu komplek di konteran singkaran tak Coro lo, mali pun kata ini samai dong aja temu lo. Pokoknya ke apa namanya jelas tu, nopo korpor bisa kasih su. Pertama saya press komunikasi mau kopi pulang lagi biasa. Ini 25 Januari 2024 ni ini PM apa CPM Liberation SPC akhir PM menasa kemalo kerangka amai press conference Bangso Hirangki Amai Rong Ruby Kumar Hamcho, Secretary CPM Liberation Hills Party Committee, Protimai Hilpi, General Secretary KMCA, and Central Committee Member CPIM Liberation, Lapan Namlong Inti, Standing Committee Member, members kami CPIM Liberation Hills Party Committee. Along itu lagi pensi, Pini Hirangki ating no lampe Jailo. Bangso press conference ka chupap kon along Hirangki airport marketing media person na fat ka chupap kon ateng pe na ngaje tong pe airport CPM Liberation mahin pe minkan 2024 minkan kimia kardom akan akhir budget kon ini nilitum CPM Liberation Hills Party Committee in pen Hirangki amai ka chupap kon nang ko ka Kerangka 22 Januari 2024 ani Lok Sabha MP antara kami Indian National Congress INC Adida Mr. Rahul Gandhi alami Bharat Jodo Nyaya Jatra North East Pen Chenglong Maharashtra Lok Supi Mumbai an Kepali Damji Afan Kemangpon along Assam along di Bordua Lapen Barokujia along an Ibu Ponalam do consider law and order atau kepas siksa dun pen ajok alang difan paso nongmeder pen Morigaon district Golsepa ko adimaloan dun pen si alang difan cetong munsi nilitum delegates a team atum pen mate CPM Liberation SPC KSA KNCA AISA RYE SYJ pen kaki sakin pen sitame cetong dun pen pinpuralo mate memorandum aminari dengalo pajulu dan lang si alang di hempe kamutat lang kon pokosi lang sak cipi kon bangso a memorandum kalau mili tumke jokon lake hempe mata agriculture 44 ya hempe autonomous state lapen Tarbianglong lapen west Tarbianglong interstate lapen inter district adure ahoy mata border issue students and youth aki sumaputat mate unemployment aputat lo so ano afan Tarbianglong Autonomous Council alo anghoy mate seat reservation piponanji kachene kaholo ke langrala puthak kerai kom lapen chutiki chongda rala ratum kyaki sung lapente scheduled tribes atum afan Traditional Forest Dwellers Act 2006 atek ben Forest Right Act so 2006 atek ben right kom kami nangji pusi parliament along lapen union of atum alongan suse angkong pale damji nangji pusi impur along tok pondro Bharat Jodo Nyaya Jatra Assam hawara do BJP state government mate Chief Minister Himanta Biswa Sarma ke japon ason ke khamki duna putat nilitume hin pen soda pen kinreng kon ampar ka bini bangso Hirangki amai do nilitum CPM Liberation Hills Party Committee hin pen kladak pen pachini kon Kangtu ke Nikatri Pom, BJP Kachari Pom, kita Kempre Kalam, Panutip si Tarbianglong Autonomous Council Himpen, Ake Hoya Bake Rabapang Independence Day, Mate 15 August, Lapen Republic Day Mate 26 January. Kitalon Ahuti Rabapang Kempre Kalam, Pachubai Bomla. Kempre Pampi Tekte, North Kedogom Tarbianglong Autonomous Council, Boundary Cherekom Tekte, Low kaca lewat side apen low kaca li ketek serari so ejang apa morena masa kipipon
solo pan kirai pon kapen kacene kaholo pen pa jok pipon thekhe kapen sai ka chuti ki ka chongda atuma fa warsai ki pipon thekhe RSS pen kapin khan faces BJP sarkar apan kelwa political party amfa nasong kapen democratic progressive minded ala kedwan chingnu pen pen faces eta pamakan non angireji 2024 Lok Sabha election abot pen paren pon lona